Die vrede van die Here wees met julle almal. Amen. Ons het hier saamgekom om afskeid van ons broer in Christus, Matthias Albus, te neem. Ons is hartseer en terneergedruk oor sy dood. Sy dood bring vir julle, liewe Christa en familie, en baie van ons rou en pyn. Maar as Christene glo ons dat die dood nie die einde is nie. Ons sien uit na die ewige lewe. Daarom soek ons troos uit God se woord. Laat ons bid. Here Jesus Christus, oorwinnaar van die dood, ons vra U om in hierdie uur by ons by te staan met U vertroosting en genade. Gee ons die sekerheid dat ons in die lewe en in die dood in U hande bly. Laat ons die krag van U opstanding ervaar, nou en vir ewig. Amen. Ons gaan dan nou na God se akker en bring die liggaam van die oorledene na sy rusplek. Die Here behoed ons uitgang en ons ingang van nou af tot in ewigheid. Amen.
bid met die woorde van Psalm 90. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, ou mensekinders. Want 1000 jaar is in U oë soos die dag wat gister verbygeskiet het, en soos 'n wagbeer in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die dood slaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre bloei dit en spruit, groei uit. In die aand sny 'n mens dit af en dit verdor. Ons vergaan onder U toorn, ons gaan te gronde onder U gramskap. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, dit duur maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wie ken die krag van die toorn en die grimmigheid? Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. So sê die Here in sy heilige woord van die dood en van die oorsaak van die dood, Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Luister ook na die vertroosting van die evangelie, sê ons Here Jesus Christus in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Daarom getuig die Heilige Gees van diegene wat in Christus is, en sê deur die apostel Paulus in die eerste brief aan die Korintiërs, in die 15de hoofstuk, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerwaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Dank aan U, o Here, o geloof wees U tot in ewigheid. Amen. Aangesien wat is nou ons vra nou die pastoors om na vore te kom en die woorde op die verse te spreek. So steht geschrieben im Buch der Offenbarung im 14. Kapitel. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen. In John 11, verse 25 to 26, we read, Jesus said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die.
So schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Denn unser Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. Epheser 2, Vers 20. Ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Amen. Holy Scripture, Psalm 73, verse 28. But for me it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Hoe lieflik op die berge is die voete van 'n boodskapper van vreugde, een wat vrede verkondig, wat 'n goeie boodskap bring, wat verlossing verkondig, wat vir Sion sê, jou God heers as koning. Jesaja 52 vers 7. For me to live is Christ, and to die is gain. If I'm to live in the flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose, I cannot tell. I'm hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Philippians chapter 1, verse 21. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Offenbarung 1. Unser Herr Jesus Christus spricht in Johannes 10: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Revelation chapter 14 verse 13 lithi silankulunkulu ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe abafele enkosini kusukela sesikhathi yebo usho umoya ukuze baphumule ekhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Amen. Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 86, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deine Wahrheit. Ngizwa izwi livela ezulwini lithi loba ukuthi abusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela lesi sikhathi yebo usho umoya ukuze baphumule ekhandlekeni kwabo. Amen. Romeinen 8, Vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorname geroep is. Amen. Psalm 62. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Amen. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, und die meinen kennen mich. Amen.
nochmal auf Deutsch aus Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. wakhuluma lokho emva kwalokho wathi kubo uLazaro umhlobo wethu ulele kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuhlungwini. Amen. The Apostle John heard what we dream about. I heard a loud shout from the throne saying, "Look, God's home is now among his people. God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever." Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. This one was also with the Jesus of Nazareth. Matthäus 26, Matthew 2. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. A voice from heaven says, "Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth. Yes, said the Spirit, that they may rest from their labor, for their works follow with them." Revelation 14:13. He said to them, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children." Revelations 21:6-7. Jesaja 26, Vers 4. Darum verlasst euch auf den Herrn immerdar, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Johannes 12 spricht Jesus Christus: "Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein." Psalm 105, Vers 3. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Er wird ihre Hilfe und ihr Trost sein. Jesus sê aan sy disippels, Johannes 16 vers 22, julle het dan nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie.
sien dat die almagtige God behaag het om ons broer Matthias Alders uit hierdie lewe weg te roep. Gee ons sy liggaam in hierdie rusplek van God neer. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. Die vaste hoop van die opstanding op die jongste dag deur ons Here Jesus Christus, wat ons nietige liggaam sal verheerlik, sodat dit gelykvormig sal word aan sy heerlike liggaam. In die heilige doop het God ons broer vir die ewige lewe bestem. Kom ons bely dan nou saam die geloof waarin ons gedoop is. Ons bely dit in Duits. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Here God Vader, wat u na u beeld geskep het, Here God Seun, wat u met u bloed verlos het, Here God Heilige Gees, wat u geheilig het, tot u werktuig en tempel, dit beveel ons nou aan u troue hand toe, dat hierdie liggaam in u beskerming en vrede mag rus, en op die jongste dag in verheerliking en heerlikheid, met vreugde mag ontwaak tot die ewige lewe. Amen. Die graf sal nou toegegooi word, terwyl die gesang op die program onder begeleiding van die koperkoor steeds gesing word.
die kruis op die grond plaas en die blomme op die graf lê. Ons bid. Here God, ons oë is op U alleen gefestig. U alleen is ons redding uit die dood, uit alle nood. Ons dank U dat U Seun vir ons aan die kruis geoffer het, sodat almal wat in Hom glo, die ewige lewe mag beerwe. In hierdie hoop bid ons, gee ons hou vas aan U woord. Gee ons liefde wat met mekaar verbind. Gee ons hoop vir elke dag en vir die dag van wederkoms in U Seun Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid om blomme op die graf te lê. Daarna gaan ons in die kerk om God se woord te hoor. Medelee betuigings word asseblief eers na die erediens uitgespreek. As die kerk vol is, dan word al die ander gevra asseblief in die saal te